Gavana Meru Kiraitu Murungi naruritie mbundi ya kurumera MHS nyuma yabo kuthuyo na bitikirwo ni mbunge ya county. Mbundi ya memba thatu na bisa munene igethero tungere na kukaita kama kithatu nere na kanya kakworuchwa akiare kaita kagururia kamiti. Gavana Kiraitu wete nguyo ya mbere nende ikethero ri kuritana na kinya guthomethia youth mantu ingi murimo yo corona. Mrethi Gregory na kulikithia ntatoi. Mwanka jwa ithatu nyuma ya thirikari ya Gavana Kiraitu Murungi kwambia mubango jwa Meru Youth Service MHS mutheja naro ni barugurite mbundi ya kurungamira mubango juju bondi nyuma ya assembly ya county ya Meru kuthoja na ukurukia memba ba mbundi eji ira ni mbundi ikethero itongete ni mbundi karaura ni mukaririgiti amemba bathatu barani ekurubere na ntomurume omwe nkuruki mbundi eji ikethero ina mabisa banene kuma ministry ya kithomo kigina na nduki mitha ya county ya Meru o amwe na murungamiri munene kana CEO muroto jo munene jure gwicwa na kuthira thina ya nduki mitha ka thutune ka Meru generale thirikari ciothe cionete nĩ thĩna youth nontu antu ethwa baingĩ mũno nĩ bakuthoma nĩ bathira kuthoma bacoka ntũũre-inĩ kaĩrĩ ino bate na ngugi na batiumba kwandĩkwo thirikari-inĩ thirikari ĩrĩa nene ka thirikari ya kaunti kona nĩ mũka tucio njĩra ingĩ iria youth betu bakomba kwiteja nacio njĩra cionthe youth bagĩtĩra ndene kaunti niongo yetu batu ni opportunity yetu tukayukia challenges yu na tuye na mibango kana programs ila chombiga utuma kena maisha ya youth yabwa tutikara muno boardroom nyake taito ito bond tutikara boardroom muno tulo ingwe batu turenda itana na mashinani tuite youth yamwe tubatikire kinyabo batu wa ideas batu rene ata tumbiga kuita to abatete kana to atete maisha yao. The future of this county and indeed the country lies in the hands of the youth. So one day, Munino Governor and Minister of Finance, I want to assure you, through of course the guidance of our Governor, that we shall give you the support that's required so that this board can be fully operational and can seriously address matters youth. Gavana Kiraitu Murungi anenkera mbundi je kibarua kia mbere kira ni kwariria youth kuona bagucionokia kuma na mpanga murimo jwa coronavirus ireko baringana kiwango kinene ayubu arida bwega mukona manzia maingi lekaleka wekora yudi tore kisietu gitarani gitara covid itu koromba board bacho enjira ira to karete nya yudi mantone ya yetu to korona jaja mulimo yuyu na mibango edoleku nya kudomiga yudi mantu ya injini na kuimenyera mantu ya covid nyumene ya youth ba MHS baraba ya joga moritani gukurukira KCB Foundation ba mukira mataka jango ge nyuma ya kurikio te yabo cumulatively ama kwa pamoja watakuwa wametupa vifaa kwa kampuni 172 companies because already mwaka jana wamepea vijana ama kampuni 125 companies. We remain cognizant of our sacred duty of mitigating the immediate, medium and long-term shocks to the communities that we serve as this fast-paced, high-stakes crisis evolves. Arianga Gavana Kiraitu Murungi ongerete mubango jwa kazi mtaani kuma thirikari nene nijoga kinyaja Meru gutethera youth baraba ringikite bunene na mpanga ya murimo jwa corona. Leo asubuhi nimepigiwa simu na nimeambiwa kwamba serikali kuu iko na mpango mpya ambao inaitwa kazi mitaani. Na hiyo kazi ni ya kusaidia vijana. Kwa hiyo sisi tutaungana na serikali kuu kuleta hiyo mpango wa kazi mitaani hapa Meru. Nikiripoti na Ndeto Shaweru, Mrethi Gregory.